we have an 8-round fight, this time in the middleweight division. Matapos ang dalawang magkakasunod na impresibong panalo via brutal knockout sa kaniyang laban sa Amerika, ay muling masusubukan ang lakas at tibay nitong Pinoy undefeated prospect natin sa middleweight division, ang binansagang triggerman na si Wiljon Mindoro. Dadayo ito sa bansang Dubai para doon na naman magpakitang gilas. Pero di basta-basta ang kanyang makakalaban dahil isang matibay at bitiranong Australiano ang kanyang kakasahan, ang current IBF Pan-Pacific Middleweight Champion, Joel Camilleri. Bukod sa pagiging Australian Champion ito, ay galing pa ito sa 7 sunod-sunod na panalo. Dagdag mo pa na dati na din itong nakalaban ni former WBO Super Welterweight Champion Tim Tszyu at di siya napabagsak nito. Kaya maituturing na isang magandang pagsubok ito para sa malinis na kartada ni Wiljon Mindoro. 8 rounds ang laban at gagawin ito sa Agenda Arena, Dubai. May perfect record itong si Mindoro na 13 wins, 0 loss, 13 via knockout, habang 29 wins, 8 losses, 14 via knockout naman ang Australiano. Galing nga sa 7 magkakasunod na panalo itong kalaban at 4 pa dito tinapos niya via knockout. Kaya matinding bakbakan talaga ang ating aasahan. Bago ang laban ng dalawa, silipin muna natin ang latest fight nila at tignan ang galawan nitong Australiano kung kakayanin ba talaga ito ni Mindoro. Very noted late, and this will be a very interesting fight. Champion Ted Kofi, and also in commentary here this evening, Jeff massively needs to use that range against the tricky camel between these two. Adam Copeland, just 6 fights in, lead up to his fight with Jeff Horn, because makes sense. Big shot there with the right hand from Camel, constantly moving around this ring. Waiting just a little bit too long, just even though he's trying to impose. Kofi there as we watch this one between Camilleri, and he throws punches from all angles as well, and a nice Camilleri to do the same. I mean, he won the round, and there. Oh, nice right hand. big right hand got through from Camilleri, and Copeland goes down in this second round. He took a massive shot. Copeland against Mateo Tapia, take shots, recover, survive, and get through that fight. But gee, against Joel Camilleri here at middleweight, he is taking some And start punching him back with the same aggression. and the body like Copeland. Well, he looks like talking, but Camilleri using his feet well. Looks good doing it. Jeff, what would you do here? Yeah, he's got every time. A massive height disadvantage. He's using all his experience back on a right hand. Yeah, but Jeff was right, and it's not allowing him to generate any power, and he's taking them shots. Hard, so the right hand from Camilleri. So far, 2 for Joel Camilleri. Just shots and throwing enough of them as he takes a to set, because he's not going to set, is he? He's not. He's got beautiful. Around. Nice. That's that left. We're here in round 4 against Adam Copeland, who takes a couple. He's just blocking that punch and throwing them shots in. Down at middleweight, he needed 2 attempts on the scales to make him again, but he just can't get in a position to throw anything. 2-1, however you want to look at it. Right hand comes out. Having things his own way here in round 5 of 8. Joel Camilleri really enjoying it too. He doesn't tend to slow the situation. Jeff Horn has to be able to impose here, who scored a knockdown, and at the moment he does have a step up in terms of opposition. He chases Joel now, and some better moments for Copeland. Copeland though doesn't pound him. Camilleri around the ring. Oh, well, again, is Camilleri showing no sign. With only 6, very, very comfortable for Camilleri. To the body. Yeah, and now push him, now step on him, stay on him. And just hope one lands. Yeah, he looks more willing to take some risks in this last round as Adam Copeland made it, as Joel Camilleri finds himself dancing in front of him. And It's a strategy. well, he could do worse. He could. Incredible uppercut from Alexander. Yeah, and Here even it comes. exactly, even though Joel just Now, you get a good indication from Joel Camilleri's performance here, given that Jeff Horn moves very differently, but moves an awful lot in his fights. This guy is with his boxing and moving around. He was a great counterpunch with a great eye, one of the sharpest shooters. Corner!
gente está diciendo acerca de Lucas de Abreu. A gusto se tiene que sentir. Sale sobrando. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que trae en el ring, que nos presenta frentito Wilson, el gatillero Mindoro. Parecen mis dos piernas. ¿Verdad? Es algo curioso. ¿Será algo genético de la cuestión de las pantorrillas? ¿Verdad? Eso, ahí se ve la potencia, cómo las trabajan y la potencia se ve también en los golpes. Creo que cuando tienes y estás enfrentando a un rival de esto, Las peleas con Manny Pacquiao, las verdad. la potencia, Ricardo, se ve la preparación y Mindoro es un peleador fuerte. Bueno, como les digo, aquí Lucas nada más, ¿eh? Sí, Va a ser Lucas Martins conectando bien ese gancho a las zonas blandas y gancho de izquierda. De victorias, todas ellas las ha ganado antes del campanazo final. Bien, ahí muy buen combate a Lucas Martins o Lucas de Abreu. Lucas Martins, buen round, trabajando bien a distancia, moviendo bien el peleador más largo y no mostrando un blanco fijo del peleador brasileño. Me gusta mucho cómo Mindoro conecta el gancho de derecha arriba de la izquierda del brasileño. Preguntarle a Martins a ver qué tal, pero muy buen round para el peleador brasileño. ¿Sí? Terminando este primer asalto aquí en Probox TV con fuegos artificiales. Puerto Rico, Jesús Sánchez. desde la República Dominicana. Sí, Jesús Sánchez también. Jesús Sánchez, sí, por supuesto. Eusebio Novas, David Mendoza. Ahora el filipino va a querer buscar el knockout, va a querer conectar golpes sólidos, ya lo hizo. Ya lo midió, ya sabe lo que trae el Lucas de Abreu. A ver, tiene que desde el primer episodio trabajó bien el cuerpo, hay que verlo, Mindoro quiere buscar el knockout, pero también eso le da la oportunidad de poderse entregar a los golpes del peleador brasileño. Ya ha buscado bien las combinaciones del 23 por el título asiático Super Welter. Mindoro diferente este episodio, pero bueno, hay que ajustar bueno. La ceja izquierda del brasileño. Tratando de mantenerlo en la punta del guante. Viene el ganchito de izquierda por parte del filipino. Una vez más las combinaciones por parte de Mindoro. Poniendo pies en polvorosa por parte del brasileño. Aguantando y resistiendo la pegada del filipino. Buena derecha. El brasileño no canta mal las rancheras, busca defenderse. Pero es demasiadas las combinaciones por parte de Mindoro. ¡Oh! ¡Qué derechazo! Está en problemas. Tuvo que poner una rodilla en la lona. El brasileño. Y va a querer buscar el knockout en Mindoro. 10 segundos. Una vez más la cachetada guajolotera y vuelve a caer. Vuelve a caer con las combinaciones. Uy, uy, uy. Acuérdate, mi querido Ricardo, lo difícil no es caer, sino levantarte y ganar. ¡Oh! ¡Qué derechazo! Y ahora sí se acabó. Damas y caballeros, La asistencia médica. esto se acabó. Que traigan a la asistencia médica. Definitivamente están subiendo ya los doctores de la Comisión Estatal de la Florida. Que no lo dejen que se levante. Azota la cabeza en la lona. Sí, está completamente ido. Aquí vemos. Está noqueado, Lo tienen que sentar.